Langhin constituency ke parlo Jaipong Higher Secondary School along KSA Jaipong Branch Committee pen Chipater Piponsi Education cum Community Awareness Program kipadupon Singhanse pen Rajen Rohang lapen achor kache bepiaphan kirap kipajurdam Hauraghat MSC constituency along Hauraghat Youth Development Committee asong amahang kipathekpon Patumi wo signify inkora pho arni analo por phai kresia por molompen lakha cricket hom Langhin constituency ke parlopon Jaipong Higher Secondary School along KSA Jaipong Branch Committee pen Chipate Ponsi Education cum Community Awareness Program kipamanpon Labangso Education cum Community Awareness a program kopia potsi kipadopon nango kalam theke kidam tangarni Board of Secondary Education Council pen HSLC asatlang along inuta kiundunde da jok mate 0% asatlang ang thekelong loga jopensi KSA mate karbilo chorli asong ahin pen humri damsi kosomsi students atum kepaprang dunang jimapu alamthe haihusi KSA ahin pen japonlo bangso amailong kachitong dun KSA Central Committee pen President Samson Teron AGS Ajay Rangchihon Organizing Secretary Vidya Singh Ingling KSA Difu District Committee President Jonas Singh Bey Jaipong Higher Secondary School Principal Biju Wala Laskar School Management Committee President Diuri Rongphar Lepen School Staff Doana Tumta Stongdun Pensi Bangsomai Ingsamjin pen Pachun Porlo Langhin pen Rahul Teron Lapen Puloni pen Mirjeng Hansi Report Karbi Daily News HSLC result so sadlang la so school pen ba tu information ki long na pen inu ta pass ne da sila so pass ne da putha ko pe ko si ke pass ne da mala bang so putha ko ne pen da ga authority to measurement to ching wai lo da head principal ta du we to measurement ching wai da problem sa bang ko so ki solving anone tang ke bang ye ban ching wai so thing ben si ki ching si step lo students atuma fan Lada kosong si kelas alon regular kapi dun lezima, lapen kelas kaya tenun lezima, kami sen pen kosong si ketan konjima, labang so putha pasti isi amai pe dokon lo. Lasi lada kabang ke itu kado kita cini, irthe ke itu future ke sumar tu helo, lapen sumar atum fan ke itu ka cini ni ke lailo, sumar atum ke bang texer atum ki pu, sumar fan jong si keceng, aku jong si hili jong si kapi or kita atum ke hilia, knowledge bote hilia gian lo dampo, lapen Ladak jong si litum kolom jong si peor lu putan kala tum ke toklang matela sohin kapacing tur je bana so yan de so le da bang salang tum ke yan so si kolom ke or lu putan ke ta ke komani fan ka pethi je kam ke klem ke pur kimu ke tok je kam si klem kam ko si pini ni tum ka to ko student man ki pu no pini pe na tum kolom or pe mini lu tok pe mini na tum lu chelang pe mini ko pidi ke than ban si da bang so mai no tum bi Así que Silalo niltum karbinochol ye song pen stame tini ladak Jaipong doso high secondary school tong komahin no chirok to kamai na pa dolo kopi posi nang pa dunang ko hema nitum technology ko je pining HSSC asar lang marke labang so school high secondary school tong marke inuta pass pe dano ulodang ne nitum karbinochol ye song hin pe tame ning du pino labang so pass pe dati athe nitum arong kai ke tame daw mo je karbia ke tum joglang hin chimung nang ji pula pen nitum pini dak arjulong pen si nitum tame ladak ta pining bang eda loposi ke bang jina ani bang ke nitumahin pen bang tame bot itu lo je awareness nang pilo la pen ke bang gongan tu pini chot kali je ke bang jila ni tame itu la bang so school na humri bom ji tasi mo ke bang jila hin pen bang ke nitum tame ni ke lo je la bang so school 0% ke bang lo la pen ke ong dung tame ke pas mesen result si long bom pusin nitum tame dak pen ni ke pom Patumi wo signify inkora pho arni wolongko maji ahawar kaparlo phonglo pet adun kidu sampathar pu ahawar along sarthe rohang arong maker Rajen rohang lapen achor kachi bp ahem singhan se ahin pen tingeban kerap ki pajurdam atheke kedam tang jomia chiklo nifain kora sirkep arni bhomta jo porphai kebra chiti mapor molom tomon ke thepar pikpena jok Rajen rohang ahem kopai kelang no ajok tomon pon pietlo Lapen Rajen Ronghang ahem tomon japiet pu abirta ajulongsi singhanse adimaklong palidamsi Rajen Ronghang ahem tingeban nang piponji pusi singhanse ahin pen chichak tekanglo Lapen patumi ke halaswahut alam chichak tekanga tengbensi alam chok chipaplen pono singhanse ahin pen tingeban wet pusi tame pipa jirpono Lapen Rajen Ronghang nang pachini tunateng pulote madu ke thikidinga tumta wangwipin nang lapen ke madu arat choria song tumta wangwipin nang kerap nang pajir ji ke aphidalam bonda singhanse aning ke me lapen
kanghon ka jinso ke thedung amoni da potsi pini nitum aphan nang kirap ke nitum alang singhan se aphan choro piklo leben ning ching sam piklo pusi ka choro pajirpon leben singhan se ahin pen nang pachini duna tengke nike madu arat charia song takali madu aja kong pene nang kirap takali ni me thang jongjung ahin pensi tinge banwet pusi tame nang kirap pajirlo pu nang pachini dun leben nona prang ki bang jilang arni pusi tame kidu kelak atuma phansi tame chirap chito dun bom jilang pusi nang pachini dun thu Volong koma jipen jirsong signal report Kirby Daily News Dak pemon ke thia lamar julong sin nili wang lo madak rong hang hem nili namchak chipi tikang lo ok nili hin pen nili jungjung nili kipen tame nili ting eplang wet tame mai ban wet tame nili nang pipo pun nili kedam tang a hopta ba 10 din aprang ke ba phang nili dak wang lo wang pen sin nili namchak chipi tikang lo la so nili lamchak ateng pen sin nili pini nang chipa prang ji phan wang lo la sin nili ting lai ban tame nili wang lo la pen pini la bang so akrap ke wang lo ke nili non politics lake nili phan maduta kapre tumta nili phan pun e mane tumke nang juta hai nang nili phan je ku pipen sinang ni kerap dam lama puta nang juta hai tamela ken nili non politics nili jungjung nili khipen nili si khega chinghon mena jati phan ka chinghon mena karbi khe phan ka chinghon kiduk arat phan ka chinghon hemi jangre arat phan ka chinghon po ajoni sin nili pini labang so sampatha rong hang hem kachi bpia arong hang hem mat nili nili jungjung nili khipen nili ting eban nili nang thom lo lapen moi phang tame nili lam so se mena khei akisung long nili aradam dunji mena jatia kisung long nili aradam dunji nili do ni pupe nili ta dugok koi phis tame nili ta kiduk pen chichini si kisung pulo tangte maduta prek kisung pulo tangte nili kisung ta emena akhei kisung lo emena karbi kisung lo nili lahai lam nili kamatha ka buji pen na joksi nili pini nili nengkang sam lapen nili ilitum akar bi khai pan ka chinghon na jok litum akar bi khai pan lan se ilitum cherap nang jipu kama thadam pen na jok sin nili kedam tanga porhut nili lamcha ka chipi tikang do labang so lamcha ka teng pen sin nili pini wang lo nili tinge ban nili na che thom lo on nili bang ke sing han se nili rong ke bombe do so ya porhut bang nili kilit long chipati dingi pan labang so aplaning bang ave ayam bang ave nili bang ke das nili bang ke lo je khai pan nili kam klem ponji Rata fanili kam claim pi ponji emena karbe khai fanili kam claim pi ponji lapen kidu kela garat fanili kam claim pi ponji pula so kema tha jok sinili pinya ni stamen nili jongjong nili kipen stamen nili kerap nang pajelo Tante tum kidu kisung ki pholo one fit sitame non nili tum phan alang li hamse sa ho bang nekera nili pha nili tum phan nang pajir la ting sitame nili matame odong se pulo ting sitame nili tum phan ni pilo nili tum same non ke kedu ke damji batu tun chodangi osomara awar sai asabo do ke alang li ta nang rap thek the delo same achit wes same nili tum hanang rap bangke alang li phan am so se hempu along mukrang along rasing along ni ahir jume hangsi hanse sang ho phan an so se si pathe pading thuna an so se alang li nili tum hanang parabi pha jakong padu thunang pusi nili lam thikang ton Hawar Kihat MAC constituency angkang arlo along pinang ananingkan pen kemangpon Harakhat Youth Development Committee mate HYDC asong kedam tang wo signify inkora pli arni Harakhat constituency aparman Harakhat riswe jangatum apeng wet pen ki claim kedam ponche phansi Harakhat Youth Development Committee pu amhang pathek pono Harakhat Youth Development Committee ahin pen ke chengsi kengkam kachi jorpon chengji lake ke chengsi summer football knockout tournament championship jakong ni phai kep arni Harakhat hiri bonglong pathok lamlong karbianglong angkang kidoan football ke pathu aning ke hangatuma phan isia versai kimi piponji puta HYDC maipu gotom terang pen pachuni pon leben bangso HYDC along maipu gotom terang lapen kongchun bang ripon roy pen chenglok nonamat bang inkora pho sose HYDC atom committee along dopusi maipu pen pachuni pon news report Kirby Daily News Penaan reuse dat kanilo pada hitung haura kadang kang along penaan akisung along stamin hitung cerap cito dun po penaan cerap cito dun back po aku cerap cito dun back ji penaan akisung do back towar pen chenglong jolal itu masih haura kad youth development committee po amen NC committee seng pon do jo pini pen bangke keceng si mai fu mate presiden labang ke nilimat lo Sri Gautam Terang lapente vice president labang ke Binong Kiri Terang
Lalu angke lapen General Secretary Ripon Roy alang lilo lapen te Assistant General Secretary Wilson Teron lapen te Finance Secretary Rajan Nat udolo alang li lapen te Organizing Secretary Binod Ingti alang li dolo ampare ke Public Secretary Ajit Das dolo lapen te Office Secretary Malong Ingti alang li hong sidang gibon lan pini nilitum pangdak ponji members tuan dolang laso members dolang setiap pangdak pon tu pun next pini bang emergency masih tum approach tu pedal so committee ke seng pon made officially nitum ke claim pon kali आज dingolo ningkan hini ningkan thom dak dolo ningkan hini soselo he ningkan hini soselo nitum laso officially ni ke tingwai bong approach tu ante la pula ben la pumasin nitum pangdak contact rek rada long paklang contact rek lalu Central Committee long bangke tum 15 zone tu pini bang itu mana lah lapan members bangke bang kau itu total bang itu bang 35 normal ke la kardi penceng lo kada kau itu mixture itu dah mix non ojide pan alam si itu bang lo ojide ठीक है से BJP party पे नारंग लिपान पीदे लो laso long bang ke nitum bang pudami alang lipan thang pudami alam bang ke ki pudami ke lalo je non dobo ma kheyan da choklo non dobo ma kheyan da choklo haro khatlo jate bhaira pen bangladeshi ban de nang po nitum bang ke non dobo ma kheyan da choklo non nitum kai dora pet chelang ra pet klem ra pet non dobo ma da chokpo nitum haro khat long bang nitum pudami kapek pen ban de nang po jo lan velo nang le ingdeng kre hini lapen te graduation nang deng ki untang lama jongsen nang le ingdeng kre hini lapen graduation nang deng ki untang lapen nang le thang na dabo reng war cycling klang bolte nang le phan berta ke medo Tarsadia Foundation Tight Trust along field worker lapente medical project inghoi hini kapapleng jia phat nihangkar bianglong apun ke chok ariso akenang sot labangso awar sai keme kachodeng non jila pente angton pen kachini jia phan aber ki bipon anambar lapente gmail along humrek non